Pauxede Yumpup Ibamaru Ibapau update Taujari. Lambi Semple loitering at the Koilas Kaiba or Padaki, Kangjoy subdivision ki Konsalsing Waraunare. Santan Risiki Manung Chanba, Kangjoy subdivision ki Konsalsing Maru Iba, Lambi Uriba, New Sozang Dagi, Gamfazal Pobagi Lambi Asi, Fratan Mantri Gram Sarak Zosna, PMJSY ki Makata Semple loitering his character, Koilas Kaiba or Padik subdivision Ziki Konsalsing Waraunare. Ngasi Kangjoy subdivision Cookie Chips Association ki Tommy Singabade, Colgating Toasing, Jauna Hacting and Lambi Asiki Pipum Yang Chaluraba Matunda. Cookie Chips Association ki Wangang Loisu Oriba, New Song Jang, Baleskinning To, Tangzamang, Haukim na Palmising the High. PMJSY ki package number MN02149 Phase 11 BRTF Road to Gamfazol Fort Home Labagi Manunda, Paramagisaru, Kilometer Taraganitui Asisahi Asiki Mars. April tha phawda sembaloisin ki aduba lambi asi hauzik loina kaire makhata ba party sing dasu hauzik chathariba lambi sembaloi ba ngairiba mapam yambusu koila kaiba thengnare masigi maramdi sing dag jen tharak ising sing jen thakina ba lok mapada uku kalbar amata hablam dabada nongju thagi matamda lok tagi jen tharak ising lambi asigi koila sing loina jen thaki bane laiga gasina khunja sing da chathok chasin tawda kodong chana rabagi damak asoba sanfam thadarak lambi asi sembi rabusu contractor na masagi full khau tong na ba masagi Sendong Kaktaki Kanduna Lambi Asi Semle. Masina Maram Orga Lambi Asi Hanagi Pipum Tadamak Hanjile Abeyare. Lengaki Marit in Basina Lambi Asi Amukana Yang Sinduna, Samson Bidrabadi Maki Asi Miamna Lakatur Pataragani Tui Subestat Assembly Mikhalda, Sarugja the Badanatana Lengak Paribasingbu Sawaloi. Pamisingu number Atu the Sarugiakiba, Molfibum Kulgisi Feeder, Yamtang Aukimna High. Sembaloi Kibata, Karakatam Naiba Lambi Asi, Adokimatic Fibum Patabana Mitkani Kimamanga, accident home lock talk about haikhre. Lambi as the Satok Sasin Toriba Kunza sing Marata, Anna Europomatamda Yamna Kodong Tinga Oire. Koilas Taram Libani, and a Mamin Kaktaki, Pana Taramba, Sinanong Karatabada, Loina Santaki Budi Kongut Naktan Ibagi Pipum the Lagle. Atomatamda Lengat Miang Sang Bitu Lambi Asibo Apava, Lambi Ama Wenbio. Gampazol Kolgi Ningto, Mangjamo Aukimna High, Lambi is Yambada Uku Hablam the Badagi, contractor the Arabamatunda Uku Amadi Kulasik Mapada Apiramle. Adaboku Asidagi ising Potoki Kadaba, Konglamdi Sembiram Daman Adamukanava Fangre. Yarabadi Lambi Asibo Pibam Panat Tamnabagidaba, contractor Masajana Amukani Silaga Samson Bio. K Sabuba Kulgisiv M. Sonko for Aukimna High, Kongjoy Singsang the Kangjoy Chingsang the Labor Colasingna, Yamna Mato Taribabi, a Chamber Power, Mapung Pana loitering in the Colas Kairapasi, Yamna Labak Tivani. Samlam Libalabi, as a keep Mawong Ninto Singna, Amadi Miamna Pente, KSO, Kangjoy, Blocky President, Kagai Augim High, Lambi as a Gimatang the Koki Save Association, and Loropa Period Singda, KSO, Kangjoy, Block Mapung Pana Sapakene. Loktak Pat Malemgi, Masak Naiva Pat, when Nabakona, Asoba Totang, Logani, Unit Minister. Manipurgi Loktak Pat Kidamak Integrated Management Plan Semdana Loktak Padase, Maringi Masak Naiva Pat about Ohanaba Kasigi, Environment Gate Minister when a Magna Sowa Logani Aina, Unit Level and Employment Forest and Environment Government of India, Bovenda Zatap Nangasi Maki Manipurgi, Konseta Loktak Pat Abadi Kaibul Lamjau, Masan Faki Pivamings and Bigi Konseta Fang Tokre. Loktak Development Authority in Sindana Loktak Inlet Water Transport Centrada, Unit Minister ki Kongsa de Bataram Opiki Taromambasu, Kendra gi Hitang from the Pangtoki. Taromambasu, Sandra gi Hitang from the Pangtoki. Taromoto the Manipurgis Minister, NPN Forest Minister, Awangbab Niumai, LDA Chairperson El Susindro, Tanga SG MLA Ravindro, ex MLA Govindas, MDS ki Chairman M. Asnikumar, Additional Chief Secretary, M.I.S. Khan Amadi LDA Director L. Bhagatona Tharum Mapusik Manasarugake. Tharunga Mari and the Unit Minister Bovendra Sadamna High, Sakot Pahibasi, Mausaki Kalbo, Kahendana, Akwebagi Miami, Nanabakilambi Su Henganba, Lamdamadugi, Samelunda Su Henganba Adone, Logdak Pat Malemgi, Atayma from the Labor Fanate, Miramdagi Parapu Usek, Malemgi Atayma from the Fangdaba, Sangai Sing Bukia later Manipurbo, Malemgi Thak the Masak Fatamo and Bahibasi, Maki was an Haike. Sarugjakipa Manipurgis Minister N. Pirena High, Malemgi Atayma from the Lataba, Aikogi, Meurol Dagi, Sona Piramba, Hausagi, Kusengi Kodol, Kea, Aikoina, Madui Kanabaloba, Namdabasi, Labak Tivane. Manipur Tourism Sport when a Malemgi Miam to one Bamate. Tourist State Amo when Bahibasi, BJP, Lengaki Matangi, Lakadoriba, Lengakasiki Priority Wagani. Maduda had Miang Loktak Pano Wagani, BJP Lengak, the Haikipo from Tabagana Pangtopane. Singa Kutka Manas at Papatini.
पार्टी से तौगनी हाइके थबक अमदा पांथोखिदब लेते हाइके मखा तरकबा अतोप पाउ अमदना मियोइबना मयुक्रगदब अरोइब पेंडेमिक अदु कोविड-19 ओइरोइ हाना यूएन चिफना वार्निंग तौग्रे कोविड-19 पेंडेमिक न मसिगी मखल असिगी अरोइब अदु ओइरोइ अमसुंग मतुंगदसु असिगुंबा वाथोकसिंग मांगजौना थिंगनब मियामना खोंथांसिंग सोइदन लहुगदबनी हाना यूनाइटेड नेशंस चिफ एंटोनियो गुटेरेसना निंगथौकाब नमिता वार्निंग तौग्रे कोविड-19 न मियोइबगा मयुक्नगदब अरोइब पेंडेमिक अदु ओइखेरोइ अइखोइना मसिगी हेल्थ क्राइसिस असि खंगना पाउखम पीबगा लोइनना मथंगी अदुगिदमक्ता थौरांग तौबा मथौ ताइ इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस की नमित असिदा अइखोइना हिरम असिदा अहेनबा मियंग चंगसी पुंगनिंग थादसी अमसुंग मसिदा तौफम तोकपा इन्वेस्टमेंट थादसी हना यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस न ट्विटर मदा आइगे एपिडेमिक सिंगी थौरांग तौनरबा मसुंग मांगजोंना थिंगनबगी मथौ ताबा दु पांथोकपगी मथौ ताबगी मतंगदा UN अमसुंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO न जानरबगी तुंगदा इहानहनबा इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस अदु हौकिबा सही की डिसेंबर 19 पांथोके हौकिबा साइल फ्रेस द समलपो पाउदम अमा पीदबा पीबदा WHO की डायरेक्टर अथानोम गेब्रियसस न ब्लैंकेट कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर प्रोग्राम न पेंडेमिक अदु मतम कुइथन्ना अमसुंग इनइक्विटी एंकदन बयाय हैना वारेंग तौके नागालमरोम द लॉकडाउन चाइनीज सिटी न ख्वाइदगी कनबा थिंगबसिंग थमग्रे गाड़ी थौबा फावबा थिंग्रे कोविड-19 सांदोरकबा थिंगनबगिदमक हानना लॉकडाउन तौदना थमलिबा चाइनागी जियान सिटी न ngasi निंगथौकाबा नमिता कोविड-19 की थिंगदन थमलिबा कांगलोन सिंग अदो अमुक हन्ना ख्वाइदगी कनबा मोंगदा अथिंगबा थमग्रे मधुदा था कुनमतोय की मनुंग तलेपा कसिगी ख्वाइदगी साथीबा लाइसेट सांदोकपा दु लाक्सिनरबे खुंथांग अमदा टाउन की अकोइबदा कार थौबा फावबा थिंग्रे बाइजिंग फेब्रुआरी की विंटर ओलंपिक्स की दमक मपान लेबाक तगी लाकदोर मिलिसिंग क्या अदुबो ताराम उगनरबो थरंग तौखिबक लोइना सैना नंगमखैदा असेट अथिंग बसिंग मतम सांगबा क्वारंटाइन सिंग अमसुंग टारगेटेड लॉकडाउन सिंग जेरो कोविड स्ट्रेटेजी अम चप चाना चानाबा होनग्रे मालेम फावबा ममिंग चलबा टेराकोट वॉरियर सिंग मफम ओरिबा चाइना की अवांग थांगबा CTS ngasi ningthauka numita मालेम फाउना ममिंग चलबा टेराकोट वॉरियर सिंग मफम ओरिबा चाइना की अवांग थांगबा CTS ngasi ningthauka numita कोविड नमियोय चामा यंखै नौना नाखे मधु थारक डिसेंबर 9 की मतुंगदगी पुन्ना नापा मसिंग चतुर यंखैरोम यौग्रे लाइना लक्ष्यनदबगी थबक तौगदा मतेंग पांगबसिंग नत्रबदी गाड़ी सिंग अमत लंबीदा चटपा याद्रे हाइना ख्वाइदगी नौबा लाउथोक वरुल अमना हाइके पुलिस अमसुंग हेल्थ ऑफिसर सिंग कार सिंग यामना सेक्शन यंगचनकनि मसुंग रूल सिंग थुगाइबसिंग अदु नमित तरहने की डिटेंशन अमसुंग युआन $500 की फाइन अमा मयोगनगरे सोमालिया की प्रेसिडेंट न प्राइम मिनिस्टर मफम लौथोखरे तंगदु लेटाट्रब सोमालिया द मतम सांगना पंथदुना लेरखिबा मिखलसी मदांग द मुगनाबा अमा हेना कंसिनहंदुना हॉर्न ऑफ अफ्रीका की लिबाग अदुगी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर महमूद हुसैन रोवलबो मार्क सस्पेंड तौरे अनगा सिनिंग थौकाबदा लाउथोखरे अदुब मदु कॉन्स्टिट्यूशनल यादबा खोंथांगनि आइना प्राइम मिनिस्टर अदुना फोंदोखरे लाइबाग अदुगी इलेक्टोरेट प्रोसेस की मतंगदा प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद पो मिखल सिंह थोगाइना फोनाबगी मरल सिरिबा प्राइम मिनिस्टर रोवल ग मखोय अनिगी मरकदा मरै येनाकिबगी नोंगानबदा प्राइम मिनिस्टर फम लौथोकबगी पोफम लाउथोकी प्रेसिडेंट अब्दुल्लाही मोहम्मद पो फरमाजोन आरगी हेना मियामना खंगनै मागमसों रोवल की मरकदा लेनबा मरै चंगदु सोमालिया न मिखल पांगथोप ngамदना लाइरकिबा मसों जिहादिस ललौबा अमा थेंगनरिबा असिदगी लेबाकी तंगदु लेतादाबगी मतंगदा मियामगी कीनबा हेंगलकिबा अमुक हेना फानाकिदे निंगथौकाबा नुमित्ता फरमाजोगी ऑफिस न फोंदोखिबदा प्रेसिडेंट अदुना प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन रोवल बो सस्पेंड तौनरबा मसों हाकी पावर सिंग थिंगनबा बरेप लौखरे आइरे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अदुबा लम क्रॉसिंग केस अमा इन्वेस्टिगेशन दा खुथिंजिनबगी मरल सिगे अदुबा प्राइम मिनिस्टर अदुना प्रेसिडेंट फरमाजोबो लेबाकी लेरिबा लो अमसुं कॉन्स्टिट्यूशन थुगाइबा अमदा साक्तिना प्राइम मिनिस्टर की ऑफिसर दु पाइसनना होनबगी मरल सिरदुना पाखम पिरके शांति होना लेगाक सिनबगी लंबी अदु फतुना फातुना लेबाक असिदा मिखल सिं पांगथोगनरबगी माकी मथौ पांगथोकदा प्राइम मिनिस्टर बो कनागुंबा अमतना थिंगलोइदबनी आइना प्राइम मिनिस्टर रोवल की ऑफिस न थोकपा स्टेटमेंट अमदा हाइके प्रेसिडेंट थाजनिंग ओइबा मिखल अमा पांगथोकपा पामदे आइना प्राइम मिनिस्टर रोवन मरल सिबगा लोइना नमित खराने असिदा लुचिंगबा अनी की मरकता अमगा ओनसिनदुना मरान सिनरके सानबगी पाउ अमदा मीराबाई चनुना टोक्यो द सिल्वर लौदुना इंडियन सिंग द थौना हाक्रबसु वेल लिफ्टिंग की मराइबक तंबंगमद्रे मणिपुर की नुपी वेल लिफ्टर साइको मीराबाई चनुना सही असिगे जुलाई अमसुंग अगस्त पांगथोकिबा टोक्यो ओलंपिक गेम्स द इंडिया की आनबा सिल्वर मेडल लौदुना लेबाग असिगे हौगलगलिबा एथलेट्स द अनोबा थौना अमा हाक्रबसु वेल लिफ्टिंग मसाना असिगे गवर्नेंस अमसुंग डोपिंग गमरी लेनबा
प्रॉब्लम क्या थोपन तुंगदा पांथोकदब ओलंपिक सिंगदा मसाना असिंग बराइबक तंबा ngamdana लेरे हानागी वर्ल्ड चैंपियन साइखोम मीराबाई चनु कुमजा लिसिंगनि तारागा तरुकता पांथोकिबे रियो ओलंपिक गेम्स ता निंगबा कायना लेहौरबा मतुंग कन्न होनादुना सही मंगारम हौख्रबा मतुंग टोक्यो की गेम्स ता वर्ल्ड लिफ्टिंग मसाना दा इंडिया की अहनबा मेडल वना सिल्वर लौखिबने कोविड-19 लाइसन मरम ओरगा टोक्यो ओलंपिक्स असि सही अमा जायथोखिबदगी मीराबाईना तौखिबा थोरांगदा असोबा जायथेंनांगि अदुबा मांगना मांगदा सोयखिबसिंग अदु फोकतुना अहनबा लैतना होनादुना टोक्यो गेम्स ता माय पाकपा ngamखि सही असिगे एप्रिल थादा पांथोखिबा एशियन चैंपियनशिप ता माकना क्लीन एंड जर्क सेक्शन दा अनुभव वर्ल्ड रिकॉर्ड अमा थंबा लोइदना माकी ख्वाइदगी फजबा रिकॉर्ड थमदना चैंपियनशिप असिदा अहनबोना फ्रांस मेडल लौखे मसागी सही कुनगा तरित छुरबी इंडियन लिफ्टर असिना स्नेस्ट केजी मरफुगा तरुक अमसों वर्ल्ड रिकॉर्ड ओइना क्लीन एंड जर्क ता केजी चामगा तरागा मपन पुन्ना केजी चनी सुना मगा थांगतबा ngamखे मागी क्लीन एंड जर्क की अरुंबा असि चैंपियनशिप असिदा गोल्ड अमसों सिल्वर मेडल लौखिबा चाइनागी ओपोनेंट सिंगदगी हेनबा ngamखे एशियन चैंपियनशिप असिदा मेडल लौखिबा असि थारगा मीराबाई चनु एशियन गेम्स नतना अतोपा सोबर टूर्नामेंट पुनपुदा मेडल लौबा ngamle क्लीन एंड जर्क ता अनुभव वर्ल्ड रिकॉर्ड थांगिबा असिना टोक्यो ओलंपिक गेम्स ता चाउना थाजबा अमगा लोइनना मीराबाईना सरुग याराखे गेम्स असिगे अहुबा नमित्ता लेबाक असिगे ओइना ममांगदा अमुक्तु ओइखिद्रिबा मौंगदा मेडल अकाउंट हांदोक्तुना लेबाक असिगे हराव मिनोक तमनखे लिसिंगनि तरागा तरुक रियो ओलंपिक गेम्स की मांग ओइना माकी अपोक्पी ममाना मंगोंदा स्पोर्टिंग ओलंपिक रिंग की मौंग ओइबा इयरिंग अमा खुदोल तंगिबा दो सीदुना मांगना टोक्यो गेम्स असिगे वर्ल्ड लिफ्टिंग मसानागी नुपी की केजे निफोगा मपन की कैटेगरी द सिल्वर मेडल लौबा ngamखे इम्फालदगी किलोमीटर कुंड्रोप लापना लेबा नोंगपोक कक्सिंग खुंगंगी लायरबा इमुंग अमदा पोखिबी मीराबाई चनु पिकलिंगैदगी हौदोना मनाक नकपा चिंगदा चतुना सिंगचंदुना इमुंग मनुगी मतेंग पांगदुना लाखिबी मीराबाई चनुना टोक्यो ओलंपिक्स ता स्नेस द केजी मरफुगा तरेट अमसंग क्लीन एंड जर्क द केजी चामगा तरा मंगा पुन्ना केजी चनी चुपना अनि थांगतकिबासि मसागी ख्वाइदगी फजबा परफॉर्मेंस ओइखिरबसो मागना सिल्वर मेडल लौदुना लेबाक असिना ओलंपिक्स की पुवारीदा सही कंट्रोल मसाना असिदा मेडल फंगदना लाखिबा लंबी अदु लोइसिनहनखिबने कुमजा लिसिंग अनि सिडनी गेम्स ता इंडिया की नुपी वर्ल्ड लिफ्टर कर्नप मारे सोरेना ब्रॉन्ज मेडल लौखिबा अदुना अहानबा अमसुंग अरोइबा ओइदुना लाकपने टोक्यो ओलंपिक गेम्स ता चाउना बाई माखरबी मीराबाई चनु वर्ल्ड अमुक्तुदा पांथोकिबा चैंपियनशिप अमसुंग कमनवेल्थ वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियनशिप दगी विड्रॉ तौखिबने मीराबाई की मनुंग दलिबाक असिगी तुंगी मंगला लेबा वर्ल्ड लिफ्टर असी जेरेमी लाल रिनुंगाना ओइरे मागे एशियन चैंपियनशिप दा खु सोपदगी हेजी हुंपुतरे की कैटेगरी दा ओलंपिक स्पॉट फंगबा ngamखिदे बीजेपी की ओइना टिकेट लाउथोकपा लेद्रे सासनबा टिकेट लिस्ट थादोकलेबदो कनानो थिगले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ओइना लाकदोरबा मिखल असिगिदमक टिकेट लाउथोकपा लेद्रे ngarang साजिनबा बीजेपी की टिकेट पीरे हाइबगी लिस्ट अमा थोकिबदो थोरकिबदो अरानबा यमफम याउदबा पावने कनाना थादोकलिबनो हाइबगी मतंगदसु थेकली हानसु बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट ए सरदा दिबिना फोंदोखरे आइगी इमुंग बीजेपी इमुंग हाइबा प्रोग्राम अमा हंदक सथरक्लिप असिगी सरोगम ओइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी ओरिबा लांगथबाल केंद्र की ओइना लाकदोरबा मिखलदा मिरे पोइनरबा थौरांगलिबा पोखरमबम समोरजित की जुमदा पांथोकपदा वाफम असी फोंदोखिबने मांगना मखा तारादनो हाई मियामना बीजेपी टिकेट लिस्ट अमा थोकलिबगी मतंगदा सेंगदोकबियु हाइबा वाफम क्या थंगलोकपदगी सेंगदोक्तबा यादबदगी सेंगदोकलिबनी पार्टी सिगी होइनादी नेशनल लीडर सिंगा तानरगा मतम चाना अदुमक लाउथोरकनी नागालमरोमद बीजेपी की ओइना पांथोकलिबा प्रोग्राम आइगी इमुंग बीजेपी इमुंग मखातना लेपतना चथानारी सेंटरना लैरिबा बीजेपी न लुचिंगबा लाइगाक अमदी मणिपुरदा लैरिबा बीजेपी न लुचिंगबा लाइगाक असना पाइखलिबा स्कीम मायामगा अवेयरनेस मियामदा पिदुन लागले नागालमरोमद ओमिक्रोनना मरम ओरगा मणिपुर जाउना स्टेट मंगागी मिखल जायथोकपा याबगी फिबम लागले मणिपुर जाउना कुमसिंग लिसिंगनी कुनिथोइदा मिखल पांथोकनाबा सेम सारेबा स्टेट मंगागी मिखल जायथोकलबा यारे पावगी लिखुल असिना फोंदोरकपदा उत्तर प्रदेश की कोर्ट मना मपांगल लेरबा इलेक्शन कमीशन द ओरगलिबा ओमिक्रोन की फिबम असि येंगलगा मिखल था अमना ट्रगना अनि जायथोंगनाबा खंगनखिबा लैखरे उत्तर प्रदेश पंजाब गोवा उत्तराखंड अमसुंग मणिपुर असेंबली की मतम लोइसिलकपा लोइनना इलेक्शन कमीशन मिखल पांथोंगनाबा सेम सारखिबने गोवा असेंबली की मतम मार्च 15 मणिपुर की मार्च 14 मपन अमसुंग उत्तर प्रदेश न मे 12 द लोइरे अदमदमक इंडिया द ओमिक्रोन की केस वांखलक्रिबा असिगा मरी लेना इलेक्शन कमीशन ngasi इंडिया की हेल्थ सेक्रेटरी का उनदुना वैक्सीन कापगी सांग अमसुंग नौना लाइसेंस सांदोरपगी मतंगदा वरी सानाखरे इलेक्शन कमीशन नसु कोविड का मरी लेनबा प्रोटोकॉल सिंग आक्सेनबगी तकाय फदबा लै आइनसो फंगदोले इलेक्शन कमीशन न लेबाकपुन मिट उत्तर प्रदेश द चतुना स्टेट अदुदा हौजिक मिखलगे
sem sarebe adu yengsin gani loina parliamentary force singasu unagani hare Elavat I court na hoki be right mit election commission amasung Prime Minister Narendra Modi da Mikhal Jaithong na amadi Mikhal Gamari lenana Mikhal mifam pangtok pa amadi mi pun ba thingna ba khangan ke ba sulai khre Justice Shekhar Jadhav ki matungina Mikhal Gamari ilena rally meeting pangtok pa lep rabadi anisaba covid web da thengna ki ba khutong thi ba atudagi hena chawba amhiyana mayuk nagani Ponsible rabadi khudimak laiki gani West Bengal Assembly Mikhal amsung Gram Panchayat Mikhal pangthoki ba matung da state adu chawna mesi mina thoki ba ningsing kadabani aire Manipur jauna state mangagi Mikhal aksilak ba loina tongan ba political parties in a board komba gi thavak ayobi thakta kan khanaragle asigum matam asida miam tin bana hena khudong thi ba tokan ba yai Omicron gi web lagan ba yai anaso section wa phongtorakle atopa pau madana Chief Minister gi portfolio amasung thavak challenge tawkhre Miam Wan ba BJP lengak muthalasi thoksom lokesor Chief Minister N Birena paiba portfolio masing kyano amsung kari thabak tawkhrabagi aibaki white paper photokdana Miam do ulu haina kunrapum ASC MLA su wariba hanagi Speaker thoksom lokesor challenge tawkhre Awafam masingasi kaibi khulenda leba Young Learners Library and Leading Organization Yologi nauna sahaba balning sakabagi thoramda kunrapum Assembly Constituency gi MLA thoksom lokesor na phongdokhibane Manglam bakatana hai atai AC na oiram drabasu kunrakpum AC na oiram libasi sakwa tharangi damak semgalu aina thambir bani kanjaduna hiram kudingda sakwa naba hunagani ana phongdokhe Haujuk paliba lenga kasina thabak di tawdana wa khakta nganglaga leibana kanaroi Sandaramadi state da leiriba BJP na lusingba lengak sina pot khudingi mamale hengat anduna misam yambu ot payaba ole Covid namaram orga online da mahiroi kya class tawri khangbadagi data gi mabal anadagi hengat anduna misam singbo ole Online da masasing class jahuna na smartphone leibada kokta khut hapningai data gi mobile hengat an ban hena wale state lega na school phagat hansi ana lawrabasu selti thadaradre sin khakta phajabani khundrakpum AC gi hoinadi MLA local area development fund khaktana school library community hall na singba semgale MLA amu da biam gi jaifana ba ACS da police station ama outpost home nauna hangdokre mai gi fibum phagana na ba power service station ani yomlam patlouda Amma Tezpurda Am Hangdokre Education ki mangal jawdaba adugi manawni harga sel khara chekharaga miamna pangtharabadi khunrapam AC pomtoi toirgani aike khunrapam AC da Mahabharat ki mama sapuni amla ke basi paratam bihausi district hospital su yetpadagi saba yadatana leire Naurem Birhari College su sarvana sare aike Aiyamba minister ni hajun leiba khara da su aibiramo sakko tarangda amatu wangrapsu masak thongna tawba kai kaibage Siministan tawi khan bakya ngambani magi mating dagi amadadi torambu pentoke adunadi sakko thorang khudimak yelaga oita padaba fanghang dangang bakya si khangmina se haike lawmi de yengleba myang karino hangladuna hai hariyen bada kari oike agriculture sakon han bani de hai maru marang amadi yenda bagi labuk mai kai di pungkang kangle dolai thavi varis ki kenet lois laga sangkabi haiba tabidana Narendra Modi lakpada kasinaba da sangka khibani Punjab da lawmi sing hat kiba Manipur da niraga sanana ba siliba kayani haike sanana ba thau thum amasung imungi tangai fadaba folam sing mamal samad sam hengat pasiba miyamgi yai fana ba tawribra natragra makhoi khara nungaina ba tawribra hangningai oi haike maka tarakba atopa paw amadana Chief Minister na atai da haidringai da mahaki PSO hana thadokadabane Assam ke Chief Minister Hemanta Biswa Sarma na Bharatiya Janata Party ki workers sing da makhoi person security PSO cover thadok nanab apel tawkraba matungda Barveda gi MP Abdul Khalek na haikhre madude Chief Minister na atai de PSO thadok na ba haidringai da mak PSO hana thadokadabane Chief Minister Sarma gi wafum adu da react tawraduna Khalek na haike CM na miyam da makhoi gi security cover thadok nanab haiba si yamna phai tawgimasung atai da haidringai gi mamangda CM na maki person security cover hana thadok pana phagane Khalek na makhata na hai CM na PSO sing asi Congress ki culture ni hari tawigumasung ekoina chawthuk na hari bade Congress ki mi lising kya PSO sing yawdana lai karigumba CM na mahaki PSO sing hana thaduk na ba warep lawrak labade magzu PSO sing thaduk na ba sem saduna lai CM na adugumba warep lawrak labade hak na mahak pasilot tawgani mamang da Minister Sarmana phongdokiba amada state asagi BJP worker sing fataba dabak amada tawkhidabana PSO singi mathautadi haikibane BJP workers sing the wangang laduna Chief Minister na hai PSO asi Congress ki culture ni aduna aikoi da PSO sing mathautade village admin longmaina kaplaga haikhre
Mikhalgi yengthinbda mari leinaba thodok amada village headman amana hoina kaptuna haikhre amasung atopa amana asokaba nangkhre aina ningthokaba numita police na phangdorakle Arupnagar gi village headman amu oriba masagi chahi 65 suraba Radheshyam Barma namajing nimita mahaki labuktagi memthalakhe magmara Rasganj Terai police circle area da miyoi kharana nomaina kapkhe Syam Barma bu hostanda pubuda mating pangkiba manis Barma so nomaina kapkhe makhoi animak hostanda pukhatke makhoi ba pukhatki bo hostel adugi doctor singna Radheshyam sire hairakhe amasung manis Barma buna district hostanda refer tawkhe Superintendent of Police is Hamanta Kotiyalna Pangdorakpada Mui Mariki Mayukta case ama register tawri amasung makhoi bo phanaraba team mari semle marataba fibam lingnaraba village aduda ahenba police force deploy tawkhre Uttar Pradesh da Mikhalgi mari leinana yengthinbdagi hana sunabagi tawdok sing mamangdagi thoktuna lakli handaki Mikhal daso misi mina kaya tholaba yaina mi painare Typhoon Raina sian giba apunba mi masing chahum marfugani pansokre ngasidagi numit tararonggi mamangdagi Philippines da sitkiba akanba noklai nongsit Typhoon Raina marmoraga leba kaduda thogan giba ising isau amadi singning khaibagi tawdokta hausuk babagi oina sian giba apunba mi masing chahum marfugani pansokre aina authority singna phangdorakle Thasi ki taraga taruk amasung taraga tarik ki lo naba ahing dagi hauraga leba kasige tongan pasaruk sinda Typhoon Raina akan baseteng pi bahuragi bane akan banong lai nongsit asina maram oraga leba kadu ki tongan ba mafam singda lehi pamaru eba lambi kya ki nakalda haubo upambi sing amade electric poles kya te khankre akan banong na maram ojana mesi mina yawba isauk sing tongan badana tana sing ning khai bagi thodok sing su thogan kre Auzu babagi on akan banong lai nongsit asida leba kasige tongan ba mafam singda miu chau marfu gani pan sian ki bagaloina adopa Megagumpu thiba fangdana laire aduga cham hena asoga pandangan ki ana civil defense office na phangdo ki bagaloina makata na military jawna mating pangbagi thabak sing akan bamungda chathari aina phangdorakle arwibada content singa sigi marwiba paw khara asiba paw damjariba manipur local news youtube channel labadi facebook page asidagi yengbiriba punamak pathaga sari channel lesson atom da kanarabadi subscribe tobidri besna subscribe tobirum boloina like and share tobusu kawi kanu plamakpo amaka hana thaga sari